زۆر باشە هەکار هەر سەبارەت بە ئەو دوو پرۆژەی کە سبەی بەردی بناغەی بۆ دادەنرێت لە زاخۆ ئێمە میوانێکمان لەگەڵدایە قسە و پرسی زیاتر لەگەڵ ئەو دەکەین میوانەکەمان زۆر بەڕێز جگەر خوێن تاهر بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنانی زاخۆ کە ڕاستەخۆ لە زاخۆ لەگەڵماندایە بەڕێز جگەر خوێن شەوتان باش گەلێک سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی هەواڵەکانی کوردستان 24 ئەو پرۆژانەی بڕیارە سبەی بەردی بناغەیان بۆ دابنرێت کامانەن و لە کام کەرتن بله شب وجی باش طبعا اجبر کو ناسنامه زاخو ناسنامه کی گشتیاریه و اجبر زیده بونا رجا گشتیارا السنر اداره سربخوی زاخو که اوه پیدوی به جیرخانه که بنیاتی یا گشتیاری هست اجبروی چندی ما گرینگی دایب کرده گشتیاری که صبح ده آماده بونا برای سروک دستا برهنانه و سرپرشت اداره سربخوی زاخو دو پروژه نو برهنانه الزاخو ده برای بنیاتی بو این دینانه او جی اکشوانا پروژه ویا پورت زاخو السر روبره 21 دونمو بسرمایه 25 میلیون دلار اف پروژه ها دی تقریبا پترش 305 دلیون کاری پیدا کردن پیکاتن وی پروژه گلک چالاکیت دهین شوانا بودمونه 40 کافتریانه 51 رستورانتن 166 ام بیجین دزگه بازرگانینه آندکانت بازرگانینه شانوه که تیدا سینموه که تیدا سه تورن 25 طابقی بو شقین گشتیاری کو اوه دیبت اگر بو پتر سرنجا و برهنه رو بیت راکشان بو سنر اداره سربخو یا زاخو بله البته پروژه دیجی طبعا پروژه جنرال بله البته لزاخو گل هجارن مفاجئین خوش روددن بوان پروژه گرین به یاد و سروجاجی گودا شیخ و سرپرشتی اداره زاخو درکاری و لزاخو پروژه دندان بون کواتا اف پروژه کو سبب نوکرین تا چند تمام کرین پروژه دنه و پیتر گشکرنا روی زاخو به تایبەتی هاتنا گشکاران ئاڤدانیە پێسکردنا ژێرخانەوێ گەلو بله طبعا كاكار او بريد بنياتيه بيتش بري چند روجاش لا سرپرشت اداره سربخو یا زاخو وادیاندره او پروژه خدمت گزارینه کو تمویل وانش لا سروکات یا حکومت هرم کردستانیه پروژه صبا بین دینادنه اشلای و برهنرین میت هرم کردستانی و کو دو برهنرت کردستانی دینادنه پروژه دو وکما بحث کری پروژه جنرال پارکا بیداری سر روبری نوتو ایک دونمو اف پروژه ها سرمایه‌ای 212 میلیون دلارن اوجی ده پتر 200 دلیون کاری پیدا کردن اف پروژه ها پروژه کی گشتیاریه کو ده نوی پروژه دا زونک ایتا چیکرینه وک فامیلی زوم بو چونا خلکت ناو دا ببرانبر زیده باری کو گلک چالاکیت کو سرنجا و برهنه را عفو سرنجا گشتیا را بیت راکشانی بو ناو پارک دا یعنی باخ پیشبرگیات ترمبیلای هیتی دا باجره کی یاری هیتی دا 51 ولین گشتیاریت رو برای 500 دونم دا بله گلک چالاکی تدانن هولا کنفرانس های تدانه یاری پینت بول تدا یعنی اوه همی دبنا اگر کو و برهن گشتیار پتر سرنجام بیت راکشانی بو سنر اداره سربخو یا زاخو کو دیف پیش بینی ترببریا گشتیا گشتو گذاره کو پار سال 400,000 گشتیار بین افساله بکنه میلیون گشتیار انشالله زۆر باشە بەڕێز جگەر خوێن
کەواتە پاڵپشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کەرتی تایبەت و وەبەرهێنان چۆن دەنرخێنن؟ بله طبعا دەستپێکە دەست بەکاربوونەوە حکوومەتە هەرێما کوردستانی چەندین ڕێنمایان دەرکەتن بوو پاڵپشتیکردنەوە بەرهێنەرە شوان ژێ ڕێنمایان ژمارە 1 و 2 3 ساڵە 2021 ئەف ڕێنمایەتە هەمی پاڵپشتیکردنەوە بەرهێنەرایە ji bilî بەخشینت گومرکی و وإعفاءات الضريبي أو سعر تشجيعي بو گرێبەستên بانەوانی و بو تەملیکێژی هەروەسا بەڵێ کەواتە هەوا کۆتا گوتی جێ دڵخۆشیە کاکی جگەرخۆین ینی ji bilî projeyê Kornîşa Zaxo sîkatarî êdî projeyekê din jî dê tevekirin ew dolata gotî bi wan hemû navaroka xwe ya can ve heger em bîjin gelo hûn li îdara serbixweya Zaxo ta çend palpiştên we berhêneran e ji bilî yên Zaxoyên Herêma Kurdistanê yên derve jî û bihêne Zaxo projan bikin encam bidin. بله طبعا هر دەستپێکە ئیدارەبوونا Zaxo دامەزرندان ڕێڤەبەریەمە گشتیە بەرهێنانê me dît û peyama xwe ragihand ku em dê hemî hewladîn em rûtînekê em kîn em peywendiyê tib hêz gel we berhênera peyda kîn em dîvçûna muamelet we berhênera bikîn ildam û dezgehên mîrî طبعا ev hemî me yêkirî û هەبوونا بۆردێکی ئیدارە سەربەخۆیە Zaxo ji hemî dam û dezgehên mîriyê peywendîdar û biryara serpereşê îdara serbexweya Zaxo ku ev bordê he kombînin berdewam dikin bû sanehîkirina biryardan û dîvçûna projeyên weberhênanê û muamelet weberhênera ev biye ئەگەرێکی سەرەکی و وەبەرهێنەر بێن قەستا ئیدارە سەربەخۆیە Zaxo بکەن و پرۆژە و پرۆپۆزەڵە پێشکەشیمە بکەن زۆر باشە زۆر بەڕێز جگەر خوێن تاهر بەڕێوەبەری گشتی وەبەرهێنانی Zaxo ڕاستە و خۆ لە Zaxo لەگەڵمان بووی گەلێک سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان شەوتان باش شەو باش.